thir tu te chi bai ule weekly round up hun kan lo thleng le ta kan ko shan rong bol na sang sang chan chin i lo thlir howang u sikul puye thok tur lak thar hanne Sinot Service Board Swan July ni somni pani khan sikul puya contract thok turin zirti tu som pani office assistant OA pakhat le 4th grade pani te alathara OA le 4th grade te hian August ni thum sangni le somni atangin anna an zomang zirti tu atana lak thar te chu zo sang liani pisang zami fanutlang nuam west Emmanuel chan sanga puje rat ki ma fapa thing sul thia lal ngai omi warte pulal du laia late fanu khatla east lal du omi chong thu pusi wanal moe fanu ramhlun south h lalram din sanga puh lal ming moe fapa chaltlang aizol lal ramhlun pui puar biak chung nonga late fanu mission veng lal muan pui puar lal changliana fanu iti veng ke joela pukelal rin siama fapa apar khatla Benjamin lal ngai oma puthang ki maf pau tu fapa lungdai chim veng ar lal mangai pulal thamwana fanu durtlang leitan lalram sangi chong thu pulal rat ki ma late fanu bungkon aizol Mary lal eng pari pulal biak nunga fanu luang mual te ani office assistant OA turin vanal Hruaina puh van parlo ma fapa not van lai phai 4th grade turin kemal som kima pukelal thamwana fapa mission veng le vanal Hruaina puar van chunga leit fapa hun thar veng te lak anni bok mission rongbol na sang sang lo ngai thaila field headquarters munson ani Arunachal and Submission Field North Headquarters alo mi chu pasigata son ania Field Headquarters son rot na hi sinot voice som kwa pangana in alo atanga pasigata son remti chu sinot mission board kuta anda chu board executive committee in bozuin malak zui ngalania atulanga malak zel ni in July ni som sanghile somni khan alo atangin pasigata son fel ani Karbi Anglong Mission Field July ni somni parukhan Karbi Anglong Field chung Saria Jan Biala ring thar puitling pakhat le no pang pakhat le iswa zui turin anim pe a an chung ko no ber hi kan kaushan mi ni thin ani awangin baptisma chan non tir lovin lomlu le ani bok Arunachal and Submission Field East July ni somni paruk field thuam chunga chung ko pakhat member pasari le tlangwal pakhat te chu lali swa zui turin anin pe MSSU chuan no pangsana school zirlai bu zongzong lesson plan thar siamin abuat sai meka zirlai bu thar hi kumsang ni le somni pakhat atanga man tran tur be se ani MSSU result sang ni le som pakwa pe thokhat ani towa exam lo man hi kar le atang chuan lam thei tur be se ani bok Synod Relief Fund pe kani tun nai har sana sang sang nei den na Synod Relief Fund atangin somdol na hetiang hian pe kani Daido khwa a accident tok mi pakhat ne na cheng sang riat Zemabok North a damlo mi pakhat ne na cheng sang riat Tlang Nuam South khwa a khosakhar sa chung ko pani ne na cheng sang riat ve le Zamuang North Kaushan biak in chung siam thatnan cheng noi ni pek anni bok Tuna chuan Synod Puipa te program lo ngai thaila Reverend Arlel Changliana moderator program July ni somthum pakhat atanga August ni lichung hian khochak tlang dung champhai nalan le wanzawa ko shanloin akalang Reverend Lian Mingthang Sailo Senior Executive Secretary Program July ni ruk Zirlai Vil to committee meeting a thuanga ni Saria SEC subcommittee meeting a thuleang Reverend B Sangthanga Executive Secretary Program July Nilia Child Evangelism Subcommittee meeting a thuanga niruka Zirlai Vil to committee meeting a thuanga ni Sarile Niria chungin Kaushan Mecha program in East Lungdara Kalang Reverend Kailarin Moya Executive Secretary Program July Nilia Worship Executive Committee meeting a thuanga niruka Zirlai Vil to committee meeting a thuleang Khatizong khatun trumatana weekly round up hun kan man thei chu ani ye